Nirmal ken nyam kana diala konti lianka roine gwaseme biya kamal kanwa online TV channel an wale shang kamwan ka paiba keron kina dangrawi jen dangrawi di che bana jome bana jaling rawe shala de United Nations mission in South Sudan ke UNMISS ka chankaro chikan la ngona na shiga diara long ka kurdana to kam dori ala intercommunal violence chene shub jan bakka luda raw shaka nakare wish ka ton is county we jani anyok cha dor to ngwana ken shaka dakka sha dul ngwan shaka Wanka Warab State Tony is County Kajawarana Charlotte. Anyok mu konu ka fan gak sha durungwan lungba shaka wang kume SSPD abala kume kirma yadit. Gorken gad nwardin kwinikan kaman ka donko dekan ka nakarenyal. Kajawa Charlotte ji United Nations mission in South Sudan chikalaro ne karik diala twokti ne kone letke ke kume kie kwaran kone tintere wike South Sudan. Joken kume South Sudan no dungmede yen riti diala ti talat karoti re wike South Sudan dungmede ne kapchong dara gwalo dar janyo dan wo yen nok yen mal ka jo mishala da wa kume United Nation mission re wika South Sudan wa karik diala kon lat ko den wa chicken kanok ndo kana wa kala ka silent ko cha jo den cha jeling ba kirma yadit wala promise ni ti sha tok la ka lede la ka nga ji United Nation mission an wo be mal be ben ke ba mal be jenong gonu diala ko la na ro ka jala jala no chine da commit ko be mal be ne no anteme ka jen gwaseme ko kor gwade ci korche to re wika Tony is County according to a press statement extended to this publication. The mission urged the country leadership to intervene and deploy security service to address the situation. Kordanji togre wikatony is county chaga jukane kondi la kumkir miyadi no kaba kormachong. The United Nations mission ngekano dong no kirma yadi naganan warakaro di dong we dien gwa. Away the point na kirma yadi gwida terolla. Chane de jan bakilura chaka nekten kawarab katony is kawarab state. Namo che United Nations chaga jako bika right kajukan kirma yadi no jinno na mal shu na jaga o bika rudian nak. Anda macho kai kaji United Nation no na me togo no kirma yadi gula danga South Sudan si nwara karodian kane de kon loga kirma yadi loka ke maneten kon tilla janken wa karon kina dangru jendangru ngwan ke is Warab State awane de shop ke kudang raw tisiliu dai wiketon is county ala ka jang karodian kana mo a intercommunal conflict a jedori ke tugdel dangro kan nyintone kane de ti wa menter kana ni shang lalat kan wo jene dungok che gula dungok jene dungkwara wate ka dorkel ka kan doro tot latke jaga longa doro do dien ne yen me shalan me shang wuda danan kep Warab State ne sha de ne ka shaga disam dorkel re dwarin winami kane kon laja joga joga no che mo ke 1 week ke 2 day ke 3 day no bia metin kon shanang ke SSPD bia ga lojo ne kon me shalara hali nying dinka ke nying jane chicken de ni SSPD chicken ga kep ka chicken base dien gwal dan me ken dial ten chicken match ka kan kuma ke ma yadit kane de SSPD kana jaloin ke ko ngeje no ka janka ke medan me ko me je tore week nasir chude je di chuje top chuje jana ngare week nasir chu men walle bogo na karen yalle lo munyo de gwano kirma yadi naga na ngane naga nuare target de kele nuare che guje no ne ken na karodien no elia kuje je ngo na mo run be je chwenga long men cha kula ngaje international community entam cha ngaje lo kirma yadi melade ko target na nuare ka ngeje no jidware en point en la dorien te kare kor me dire long kan wo cha ne jan bakkel wi raw kan ne jan dang dogu de bakkel te cha mu ka bot ne jan bakkel raw kan ne de chillu che we ne kon shal ke international community cha jagay ko mi chawti ke kan wore ka me to ko ne bawa la no to ka dor kirma yadit wuda dana kule la kwar mala kwar South Sudan binati je no ka mu to ka fan ga bawo don wore ka ngana ka mo ngabbo ko mo kare ne ale kirma yadit ka kuje mo kirma yadit dore telemal ko dor nen ko ken ko wala dak cha kirma yadit cha de ko deren wana o ka ceng de jegdi ala ko ne lada ka jo mashalat gwase me waji United Nation ala ji UNMISS jo kan kirma yadit no jin loin dakre ma char ko non mare wuch civiliani ke chiliu na chile liure wuch noni mal la ranje yes ba mal ba jeno ka cha jabi implement cha guje no jente kare ke te ka condition ke ma yadi de lo tele la mal ne point de karwade ko mi ramu no gode mal dar bin che no no wal du no jen diere ko dong bu kwar ba batte de ajen ku yana ne tamma ko bol mel ko ele train ko be la kwar kana mo ba kur mi be jeno ngere bon ka de kire kuma ka de jo me shalat ji yun misano so Sudan gora mal antama chele lan wer ko di ngene content cha displays ke naka pon jana ko de naka rodi na me jo me shalat ji UNMISS eno tie kan kuma ke ma yadit ko dara mal dara lu de kan mal de kan lo jok ka de ka dakring ma chatting de kan lo ngwa dan ci kan yenten ci kala de no ne tele mal me de lat ka teram kel te re ti jien ci ka dakring ma chat de jelu ko bi mal mo bokul ben jo me shalat de ken ka do ba dan de mal dara ben ka jere wi ka South Sudan ka ku kan la rea ka gwa de dan ci jang ci nyen ka rodien gwa dan cha ne jen bakkel ro cha ga nakte ka jibbo na tungwan ka mass number of population tisha displace kene
de ngwan de cha jo chere kor mo ne to ka jang ken dia chu chu ke unimis na me ejen andana to men bi angai gwa se me nuer chu kon chu koro chu ke mene jang panken ko jang to ngwan ka ka kem ne shere men kon ka kem ne kir ma yadi jen goro ba wo jere kwara jen mal be beno antama goro jen o jere je be bul mel be jalat kwara jen chang andana be jen ga je so Sudan mo te cha ja ke benedin kon la military ko be be je lo mo ja ke be mal be chu ben jen jo dana gode nyoga ye kel ya te kamal